U rubriki Tižnjovnik možeš prečitati o aktivnosťoch ruske zajednici u Republiki Horvatskej, a na bokoh rubriki Našo mesta možeš prečitati zvistki zo Skuli, Žablju, Verbasu, Novoho Orahova, a tiž i o vyseljovanju kravog zos farmi Kvarku ruskim keresture. Ekonomija ponuka rozvarki zos poljoprivrednikami Jankom Gajdošom zos Kocura i Vladimirom Kanjuhom zos Đurdjova, a rubrika Kultura i prosvita dava zvit zos preslavi 20 ročnici tamburovog orkestru kulturno-umetničkog društva Petro Kuzmjak u Novim Orahove i zvit zos ročnog koncertu Ruskog kulturnog centru Novim Sadze. Tišce hodni čitaci o podobovej koloniji Eufemija Hardi 2020, a ljudze Rok i život čitačom predstavljaju da kedišnju kocursku učiteljku Genovevu Šanta i 14. predluženje fejtonu o 75 ročnici novinskovi davateljne ustanovi Ruske slovo autora Đurila Ćaka. Na bokoh duhovnog života piše o tim jak preslaveni kirbaju Đurdjove i jak označeni školjarski dzenju vodici u ruskim keresture. Sport dava rezultati naših fotbalskih klubov i ih peršenstvenih ligoh, a na koncu novinog rubrika Hladok i Horuci tepši. U tim čišlje višli i dva dodatki, Dikica i literaturne slovo.